programa tawa hati joke a telefoni ke o telefonia o kage fami mi mo telefonia taimi o sai vi lagi Lelei e lia pe mi he kautaha a veuta ki tonga tapu pea mo wawau ko e tau ataina freight. Tainga tonga o loto Aotearoa. O ku fia mo loto mawhana mape a e tau ataina freight ke whai whatongia maau iho a veuta ka hoko ki tonga tapu pea mo wawau. Hangai ko ha awe hau container, pasi, lori, caterpillar, pe ko whahinga mea leo le pe iha whahinga saisi pe. Awa katola, talamu, puha, nau whare, aisi, pe ko hawhahinga nau langa pe. Ko e tau ataina freight pe taha, tene lava ke ne whakatau ataina i ko e aki hatotongi mātu ak whakatu ina. O ki kai ngata he mau hawe uta ki tonga, ka au mau toe o mai foki ma container mea kai aisi, tuko taha i he mahina ko toa pe me baba, pea mo tonga tapu foki. Ok, hoko atu pe foki e mau awe, ta e totongi ho katola ki tonga, pea mo baba. Pea paanga pe whaafe walungeau, a e mau container ki wawa i Novema pea mo December. Pea aku malawa ke mau tiliwa ku hawhainga puha pe, i hawhainga lalahi pe. Pea ka pau o ke whea mau talamu kaume, o ku te whia laka ka koe talamu he. Te mau tiliwa atu pe hao puha, pe talamu ki ho api, ke whao whia maalia i ho uta, te mau toe pick up oua na ke whakaukau ko ha aku talai hanga mai ka ke hau tonu mai mua o ke ki ahi e mau service pau ofa fieto koni pea loto i whatawhata mawhani whetodaki mai lewa i he whika telefoni noa ua taha ua ono taha fitu nima tolu fitu o lea kia se misi tawatai pete ke hau tonu mai be ko mau ia te i he whika nima Fairburn Road i Otahuhu i he tau ataina freight. I he whaimari koe ahoni ko whiawhia ke kawakatahen pe mo e tare kita ko ia o e tau ataina freight ko servisi tau ataina ko whiawhia ke whahauka te proklama ko mo kataki pe he ki motria ane nai na mawhenga ki kamata ane nai ka koe uinga ku nai ki paraparena pa teknikari pera kuma ke whenga pera elim ke whahoka ki whainga ale koe ni koe e whakakai ko servisi ko whiawhia ki tatani rei koe ke polokalama maolo rei ja ofa pera ku rei ngā weba me i Otahuhuna Maolo e solo e mawhangamari parataki e ruai tau o sia mai whakakoroa honi whai e whiwaki e programan. O kaitari e koe pa whamaroa te whao me whangamari e kautaha tawa tani freight e whao watu mau whatongia e o programa. Koe mea whawhia e servisi koe lava ke whakahoko ai polokalama koe ahoni koe polokalama mawahe whakani ta whakahoko atu koe ni pia mi he kautaha ka ki mua ke hoko atu ko ilo ipe ke a tiki nau tolu koe e kainga te nau whanongo he polokalama koe ni, koe ngā ke mahino ke tiki nau tolu. Koe polokalama e ni pe moe kautaha au nau awe uta, pe me Nusilani, mea tapa pe Nusilani ki tonga, pe mo wawau. Pe nau te o mai foku moe uta me ai. E se misi, kataka ta kamata mua koe e polokalama e ho atani, koe whe tu unga, o ki ai koe ngā ue e tau ataina freight i he ahoni. Ko hae tu unga kumo iai he ahoni, ai kautaha koe ni i ho mo awe uta koe e ki tonga. Mano soro o tui koe whamarorai mau whangamari e pia. Whapapalahi ni ke tonga o toa peu ke whanongo e polokalama e o tāni pange koe whakaukau me mea soro de star koe kautaha koe ni kumau awe uta ki tonga ta tau pe koroa mo koroa ice pia te o mai pe mi tonga mo wau ki hene. Solo o tunga wea ka tae haoni o tui o ko e tunga whawhia maari a pito o ke honga i rahi a pito e kakai na ua whea e kautahani me ki programa whamui mui na ta whai na ta whahoko o programa ko tui na e konga rahi a pito ai na na ua whea mai e kautahani
e waka koe no Novema ko whaisi tua te kai. Ka kone tū koe tai mini u e whanangarai au pito. Ko tui o ilo pe ia me ngai vai whonua mi bawa u kama ngatap. I ngā iuta koe no alu atu i ngai mahina koe no ko mari watu. Koia, whakawhiawhia apito e whanau ki he ngā ue tupulaki. Pea ku whakawhiawhia mana koa he kāinga. Koe ongo waka koe lalahi koe he tapu kotoa pe I Novema mo Tisema. O koe whuke ai ngahi waka ka taimi e ni pu veke ai kakai tō ngā ke awe ngahi uta ke whamiri ki tōnga ka uhinga pe koe Christmas. Whaau sta mo ngahi aho lotu. Whewhe anga tuunga na iai homo o kuiai homo ongo waka koe ia Novema mo Tisema. O manatu ke whakahua koe taimi koe mātua ke horo e misi ke o wawa. Koia. O speta fui programa whamui na mau waka koe ni Novema na bebe na whrawe waka wike kuosi. Koia. Ko tui lahi o pito na tonga o tō pena na ua whea en. Na upe whoki kau ia te lahi. Koia. Tūnga koe o aiuta. Ana alu pe o sisi ke kakai, to sisi pe mea tupe container. Kami ke lava ke mawhanga maari. Ko whamaro lahi, maua o me ke Friday kuosi. Ake hangi ko lawe ke ai, ko mimi ko taimi lahi pe whania uta. Ka ko pinga ko whatatau ke kautahan. Pea mo e ku ilo ke tunga ngā we, mau waka koe ni Novema. Ko tāmane kina lahi au pito tunga ne au kei. Ake ko ti solo me ta programa, ta po ki pe o tua na ngera. E whanonga ngā me ngā we. Ka kono mo ni o ku kaya hamanaki. E a ue kautahani ka tunga pe heni. Ka ko tui lai pe, me o ti peni pe me ki kamata na whai mai o hau hau pe tauni o au me ke whasos. Wai tauni, I ngā se veslere au pito ko tui na fie maani ka kai tora. Pena fie ai. I hange ko taimi awe au taki tonga, taimi o ku na o mai au na family o pick upu. O me on time me ko ta pe fai tuli ke ai. Ake ka ko tui ko mo waka ko ni ne ka ge a manaki. Tau toi vo waka Tisema. Ai mariwa to mo waka ko ni ba hanga ko ni waka Tisema. Na pepe ya mau ki taimi maroro mai e weekend. Ka mau to kamata pe weekend o ku to ilonga pe ai to a fea mai ka kai tora au pito. O ka ke lava teke o tau fina dolu. Ka ku pai pe mau re ta ke mau whakakato pe na fea mau. Ko me lai na o loto ke ai. Ke o na ta ya ne fea mau pa tai lawa. Ai koe le tunga u ia waka koe ni mo taimi koe ni so. Koe mea kuke tahana mahalo tu o uani ta whainga ke whai ta polokalama I he ngahi wha taimi me koe no mo pisi. Ka koe uhi ngana fu lahi apita peho o ngā ue au mo whemo kina. Pea ka ke la wai, wau pe ke taimi na u lele tai ke ia te pe tamai te katama. Ke te heka ko alu ke whetu koe, whetuku mai katola. Koe hae tu unga kui ai katola, he ko ilo I o ku kauia he mea ku mo tokoni ke kainga tō ngahi katola. Koe si solo mai nei no, ka pepe koe waka no tolu, ai waka no ku situ atu alu atu. Koe waka no tolu ne tu koe ne taimini. Foi se vesi koe a whikau api mo tūnga koe katola anu awi ki tōnga. Pene o ulahi peo no whiriuri waki horo, ka ulai ke utoi liriu ai whakaukau. Koe na whai whukia ui ngā ko sio ke korona, taimi kamata wa korona. Moni vo ki tu taimi ne wo se korona, utoi waki na maa roa, ka whine maa te eniti. Ka koku loto I wawa uenu kai peke tukuia. Ka ko kage ka ono moni ka maya nge ko kilave ki mua ta programa ke winga ye ke be ke mate ka ta be mo ya ta
O tu ko pe ta ko ilo no le le o tu ko ami pe ko fa matala. O wa o tai mi ko so ya o tare telefone ka kai. O sia o ni ke tai mi o spo ya o ta na ke uta. Ka tai da ta pe ne o fo I o mi me ke o wa ni ko mi ma no be o fu ta ta po. O fa ai ya tu o no le lo io fe tu puta la ni o fu ta ta. O pe lo na o pe ko te ruina. Ka koe ni hao pia tai ni o le pia po ui koe lawa ke u whakakoroto pia ke whakakato u tai hakai. E u lawi ke nai pe u kouta kuna wawa mo tonga ne haru o wawa koe ni. Me e pia ki u tai nai toe. O hana po pe o lo pia whakiuta pe whamiri e toko atu pe waka koe ni arate wati se maa ne o tō mui e u ta wawa u alo wana tō mui e. Ka koe ne tū koe katora. Ne kau pe me na whakau koe whakau e taha on fotu I kau tahane. Amoto pe ke toko nā ke kai ngā tonga. Pe ane ko ulawe ki mua, ne ke ngā ke whai pio kara nini. Nā roto whaksoro ke ako ke ngai vai kono o tonu silani. Nā ko fie pe waka ko osi, ko ne kakato e anu silani aru ke kau tahane. O whakakato me mea katora, mea ofa o toko ia. Nea o e uta ke kakai, kau mai ai. Ka o tui o ku mei te fito e torahi. O au e kamata mai mi kisponi hau mi Christchurch, hau mi Ringa Toni, hau mi Rotorua. Fui tripe whae kautahani e baka o tape. Pau mi roto ke whakakato I katoa e ke tō mai o aranini, ke re tō mawaya. E kono moni ko tu ko katora tai mini ne ta be ko ina e guara ke ngai ko no mani ai ba e la ko ni pe ma te fai fo ko meti ba e o lo to no moni e te ka ai te ma ka to ke o mai pe te fa mo re fly and fa mo re mai ka ko mai ka ke ko tu mai ko ina ne fai ka tani fa ba ko ni ko fa mo re ai o mo re ai tai mi pe mo e fere la ke o fai. Kana ne maro e pe ulo to solo ke pena ke fatori e loto tonga. Kana mata tonga to be ga di uta. Ko fe fitu ye ina fa am be ki rava. Ko kai no ni di sema di rava fa fo fuare ba mi ai tu na ko fa ye ho ko mi sano ari ta fo. Pa ko tu yo go wilo pe no le rei. Ai foi katola free e tolo e family. Ko tu bi ge ngai me la ye kana ki mai ge nga awe. Se nisi ko taimi ko tau tala noa katola e tolu. O kai whoka whanki katola. Ko ngai fu katola la lahi e tolu. Ai ko katola e tolu ko tala mui e taha. Ko tau pehepe ko fui tala mui e taha whakaata. Ki he whamiri ko toa pia ke nau ave ki tonga. O mea ofu ke nau ke ave ko nau whamiri ki tonga. Ka ke kata. I mama tano e soro. Koia. I mama tano fui tano kena. Koia. Ro tonga ko na I kisponi e ukosi. Koia. Ako fua aria ki kisponi ke kamata ya mau e fo I tiri wa kwa kisponi mau me fa fo ngai. Pe ko fa e fine ne katola pe fone katola. Pe hangi go ke to e be me apa pe mai le va. Se mo ke mata lamu. Pe ko ta no o fatata ke fi katola e tolu ke talamu. O pe ko fi talamu fa be fine ne fi katola pe ta ko ya o fo numero do talamu. O pamanana ka ko katola ko ni o tata o katola e ta me ta. Tala mo ta. Ko fa no ko ma kisponi dai minde na fa mo ko to na to na ma fa o me ni. Ne to ko be fu ka to fa ka to ko ha ke yo lunga e ko taramu. Mas E ko kai fo ga ko grave ko katola so ko mo ni fo ta kai nga fo ki ko e ta wi ro be ta no mo. Na vinga fo ke ai me ni ke ki fa fo pe pa ke o koroa ke fa o kato. O koroa we to ne ke fa o ai, Lo aki na mau pa ta anga. Ka ko vinga fo ko fa na mari e ko me mau vinga na ko. Ka nda we ki to me ko tu gare ba ke mau Christmas. Mo pasa de wa fe wa no ke na fe mari na do ka tu pe ke fa na ta ia. Ke fo una au fa, Koia. Ko ngai fu kalasi extra ko sai se katola ku. Ai na kau ia no tuku ko te ave he mea hoko. Kau ai katola ko atu te gana la tu tro po ki na.
Toki alua tu ia i Sanuari, he sai bega turi ia. E ko ke ungilo no mai o mokato. Ako to kilo pa wene ne mo tukua e ni ba. Ta ke mo si ave kasa tu te me fa alfa e fa ba ke te fa ko ta pro kalama. Ko turi me ai ko turi foka me ia. Alo kakai ko turi kismasi. Sta wana e ta fo. Pego ko ngane ta ko mari he katola ko. Ko ka ke ngata hene lalahi. Pake te alu piki mai me fonua alu au kiki sponi waringa toni piki mai na tolo o mai whakaheka o ave pe ko tu i he tunga ko ia e se misi he kai ke ngalo he kai koni ka kai tonga koni ko ave hana ka tola ho ka taha i he time tai totongi time ko ia ko totongi te na ke mana tu i pena ia i pe time na mau tai totongi pe ko time ni totongi ai te na ke mana tu i pe ofa mo ngawe na mo whahoko ki he kautaha. Ka ko whewhere wa ta waka koni ki waka koni to i tisema. O ku te kei mao pe kismasi ki tonga. Oe tu foi dai mini na o tala ki mua ko waka koni to alu ko kismasia o babawa. Koi. Da fata mafana. Ka ngoni be au tawe wakaia e laine o furu ata aua. Koi. Pana alfa tabi mo tonga. Pana raya be ku tokanga ka pa ko tu ma ko ma kondena e solo. Koi. Ai ko to ya o ne ka ta ka kondena lai pe na ya be ba ko na to alu. Koi. Ka ko tu ko ma kondena ki ba ba u kondena ta ta. Ba kondena ta au tonga. Koi. Tu ke me ma kondena ai seua. Ana ta di tonga ta di ba. Koi. Ka ko nga fa matara ma di ko tai lai pe ni ya. Koi. Ko na di ko ke ba ka ti se ma. Ko tu ko dai ni na u toki ma u pe me kastomu ai fo i ai krom tu ne krontini dai mini e fu a tolu a tona tapu. Koi. Pe to e ta wa ba ka. Na fa ya mi ba ba. Ta le ma ba ba ya me corona. O tau atu o fitu o abe fitu ni ma pa toki fa ata ke ko ni to o ha ke be foi la fo o ni to ma u kosi o mai ko ni ni pa ko ni tu ko ne ba ko no ko ta no ne tu de krismasi e tau ya ta ba lu ki tonga ai ba wa no Wata. ai ale ba ko fa fu a ko ni ai ke ne o ko tu pe ku fa pe tonga na ne ni se tu pe ni wa na ka so mo to na ka mari e a ko na le po uri a ko ke farana fe ke foi baka ko ni a le pe ta ka kai ke na Christmas Ko si e fofo ke e whakahami tonga ko e ave u ta tauhi a tolu ke whai kolontini a na tolu ka koe whakahae ngai kau taha ka koe mele ke ilo he kakai ko nga ko tai ko pe ata ko tau e baka ki tonga ku o sloto ta ko to ke fai mo o mai ke fai mo tuange na uta ko nga ta e fa ka ko e ta programa ke fa ki ni a fo o asi mo ku silo pe mo loto pe ke fa to nga ila he kakai e rai fi e ta ko ta ko ki tonga ko fa ta ke fa ko alu ni ai o se va ho ne o si ma onu alu ni na fa ta we mo kondena ta hawa i tonga ko kondena e tolu e fa ko kondena na pe ki ya teni ko no fa pa pare ma pe ni kai mo ta wa doi tai mini ko pa ke pure ka so muya fa ko mai o ni ma fa no ma be ma do ta ma to ma fo ma tonga ya ni o mai de kondena oskoya pe au ba do ki fare tutte ma o fare tutte ma to kamata re ma no ata de da kakai ai ai ko sho da mini aba ko fo ma a to tao de ma ka ta be ta we mo ni te a to le pure lulu to kamata a to pure lulu to ko se mo ni de wi ta ko so ko ne ko e tu e a ai na ta we o fe na be pure ta ke pa ko ma ki tong ko na be ni sho ke una che fena ma va ta ma tu vai con auto be buta ka ku fa fena be ki ka kai ka somaro to na na family e ko no mo ne ndu la ri ai
ia tai mori, o ia tai mau. O tai me ni mo fe to a que lo be fare tutte, Ya ko foi lá ona fare. O fe mau ke ilo ka tonga ai me ko ia. E foi a tolu ki houra u tai wafu. Ya ho tolu me ko foi a fai na. Tu ke ka bana ko te na beta. Malo a pe ha te idea. Foi tolu e ko ka fai fo malo e a ho ia no fa. Ke nga ke hu. Ma vai mo solo ka nga fo ke ko ka tola ko ka wa be. Tu ko ma ko ya malo o ko si tolu ya we ka tola ia. Mana ko ko ka tola to ne o ya e fio no fai fo, e fio no fina ke tu, Ko ne tu e tu dai mi da fa ko ya. Se ki mo ke hoko atu ko o fe o anga mo tari ko ni vai to taha ko Sally Lynch o kune eke mai i he live ko ni o eke mai pe ku fi ha ko no ave ka tola ki tonga ko tina ki to musi i mai a Sally Lynch e no mai ki loto. Aku Sally ko kata ko ai tawa taina Freud ko mahina ni mahalo fiha ni to os dice to tolu akieni hono ave ta to tongi ho katola tolu ngo fu ki ave ho katola tolu ki famili ave ta to tongi e kata hauta ko ni to os vi saute ko ni ki diseno o ka ki han to tongi ai ko foi ofa da pepa mo te to ko ni ka ai ta kita ka ta mo ka ta ki ta ka nga tonga ya usi o fa mo ki mo api ko family ki tonga ko ai ko ne tu ia ko ai uta ia ke mahino i se misi he kakai ko o kuiai ai u me he ta nim fika ko COVID-19 e ala tolo i holo ai kai kana pipation pe ki fa tari pe mo ka taki e feinga i pe ke toki tua Paka ala tu lewa e waka koe ti se maia o whai kolontini ia pe whai au ia pe mo hoko tāpuni ko koe i e Krismasi te ke lava paka hare be ako tari pe ake ni whaka awa hake ke kai ke woko whewhi maui ngau ke whai koe koe mone lau koe ne e te peni koe anku tāno hoi ai koe nau whafuafua antu pe me waka koni whamui mui no ve mana tuk alu koe te uang e wakati se mama tonga alu ki tonga. Koe. Toki hao foke foi tutuni ko ni o asima e kosi. Koe. Kosi alu foke foi waka ko ni. Pea koe kaige. Tanta tau pe ko ke whalara pe e tipeni pe me tu a tonga. Koe. Koe. E ka pai tonu pe na whara. Ko wakako ne wharau e ni a pe whare nima. Koe. O ka mana ke waka ke wharau e aho tahaua. Ta tolu, ta wha, ta nima, ta anu, ta fitu. O sa ta fitu o si tonga ia. Koe. Sai, ta mau ta hiwa ua noa. Fui ao e wha e oska to tonbe, os le ripe u ta ia. Mai no? Ka pau pe, tau pe, tua, o ti pe pa o ti o sianga pe, ka stoma tonga ke mea koe ni. O fiwa ti se maa, mo e fetu ia ke ai u ta. Koe. Pa te nau ki, pa na ara nau ki, pa te nau ki saute. Nau pe ave tan tatu te neuta ko nau feitu. Mana ki wave ale pa fa amari e ko te Christmas. O tatu i bese misi e ongo pe ki pure anga tonga ko tai mi ni ko simaka mahen bena tolo ai ko tai mi uta lahi. Ko tai mi tana pa anga lahi ni e pure anga he ngai to ko hau mo me ko ia. Ko tatu i be te na foka to ko lahi na ka nga we tai mi ko ni. Ke kria ngahi uta ka kai te ria Krismasi ko ngā ke si fia ka kai he Krismasi. Fefe o mai uta koe me tonga, o ku uta aisi, mea kai aisi. Na mau ki lere mai foko ni solo na mau nau alu foki wapa. Koi. Pea tuunga pe ia e lockdown ni, pea o hao e ko nofo e ni ke te fuma wa kone ki lere i ki sio ke toko na kimi wapa. Koi wapa. Pena waf hau rewa lere mai me tonga o mai be mai na ko toa ma ko ni na ice skin. Koi. Pea ko e ne tu kona ti se ma ko tu ko si e whanau me be kai ngā wapa ko toa heni. Ko si ara te foi po aki wapa, o maharo te mau kontena ua mai me wapa e waka ko ni. Koi. E te peni pe e dei foki e solo na e foki ku tānoa na whai ke ofisa koro. Koi. Pana o whahoko ka inoke. Ke toki wharea e fupe ke ka inga. Koi. E koutui o ku mau
o mai e uta e kakai pa mahalo te mau te whatau mea kai mai pe. O e wina pe whakau kauia ke si na si toko nea kaki mea kai o tau kai ngā. Kai. Ana tolo ku si ke sio ke Christmasi. Mai no benia e fi container e o mai ke uta e kakai. Pa ulotonga tuake de daimini ko tui. Ko e fui maa wha ko ni ko giai sias aru ki whare maa ki o giai sias tonga. Na una pia ngaki mo siasi tokai koro office motu ai siasi aru whare maa ki. O giai mo ko ni na isu kamata pe whae kai e Friday weekend ni o leri ai pe au ke hawe baka. O tui ko whangamari ko ni ko tau fo o ia e hoko me pia bamba o me Januari, February, March e mimi pe mai. E ni foki rewa ki wawao o whaonga i mai e ngō e tau whanatoa mi ai. Ani ko ni ulawe ki ai koe fō koe kamatai ni e nulere me koe ni hao e waka koe ni. O ti se ma ai koutu i whrao mai wakau tāpuni a o ngofuru i waka. Tāpuni utai a o ngofuru pa e tō loko hoko lewa e tau fōu ano o atu pēri te oke o ngona e ka kāinga mi wawao. Ai ko ne tōko ni e se misi ko hai o ku o whafofonga i wawau, ko hai whafofonga i tonga tapu, ka pai fie mau e he kakai ke nau whetu utaki ki ai he utaku atu, pe ko e utaku o mai. Ko e whafofonga koe ni wawau, ko e tō tāko niwa ke pūria kata, ko ino ke masila, ai a koe ne whia telefoni, ko e walu whātolu, whawalu whaua. Walu whātolu, whawalu whaua, ka pau whi maua, tā e kai ngai ni mo ilo, mo whetu taki peki ai. Ko tūka tō tapu o ku iai ko tāi ko anakata, ko ne whia telefoni, ko e fitu tānima ono iwa nima. Angi ku rau ko tiko tonga maa te matori waka mai, aisi mai mi ai tau fō. Ako tūka tai mini, ko waka waka ue ni, ko ku tawa te aongo furu, whrau mai a tāua wa tātou. Ko e whaamu ke whafonu mai tau konteina. Ai ko e whafofonga mi wawau, ino ke masila, walu whātolu, whawalu whaua, pia mo tonga tapu lewa ko e whafofonga ia o e tawataina freiti tonga tapu, ko anakata, fitu, taha, ni maono hiva nima, koe? Tono e whika, koe, fitu, taha, ni maono hiva nima. Ko e whafofonga ia ke mau mea kai aisi. Ke mea kai aisi. Ko e te ilawe e pe solo, mga ko e whafofonga ko tonga, whakiri mo uta, ka roe ma uta ko tō mi hendi ki tonga. Ko e whafofonga ko e ko toa kase, kau fusi, ko e whika telefoni, ko e fitu, tolu nima, walu ono tolu. E usai filmo la lei ke e ta programa ke ilo e ai mo ua o ari na uta. Fitu, tolu nima, walu ono tolu. Koi, se ko ni no tahai mo mao e pe mo e whafofonga ko me tonga tapu, wawau, ki ave ko mo uta, toa kase kau fusi, ka pauna ka ave uta, ki tonga, fitu, tolu nima, walu ono tolu. E se bis whewhera i a Nusilane e ngai whanua. A koha ka whafofonga ai o kunau ngā ue ki kakai ki ave nā uta. O ki solo koe, maro ni mea whaaspe kawe mena o whewrami kei. E na tāno ko keni nai, ko tuko tai mini, o koe konga rahi taha ia e ki mawhasia rahi ngā ue. Ki riwa koe ni e koe whoi alu utolu. E koe whoi waki alu, e alu ki ue ringa toni, o hau i le wini, o hau ai pe. E ko tengo whaeka mai uta o ringa toni, o stare a le wini mo e konga pauna stono, ka pauna o whio mai ki ai, e ko whila ine ta. Sai, ko whila uare wa e alu ki kisponi. E ko kisponi e pa mo tauranga. Whila tolu le wa o lo tolu ai a pa mo e mitoni. E ko mi mei tuke pe ai a o malu pa mo plaisesi. Una upe madame pina tolu ha o mi ai. Ngai kuno ni utano ki ai. O mi ai pe whafofonga ai. Pea koe katoa whafofonga ni tapo me mana tolu. Ni a taia koe famili o maheni. Ko ngai na tolu o ma telefoni me mana tolu. Ka koe tunga o e ngā ue hao ni. O hange pea te tāpoto ke te tāmana tolu. E ana koe o whio i.
e mo ko ora dai kana tolu mo fe lo ki pe mo uta mo ta mo na fai fatongia ki nga wen mana diga ho ta te fito fi nga we ko katola be na fi ma ya na to ki tana ki mai ga nya ke ka ko me be na ulinga bai fa ko ma ki lo ta ke no fe ta ia me be ko fa mu ya ki fe tu na tana ke katola ka kai ko tonga ko do be ai o to klara to fe tu ma no mai le Lagi ako ni Bog Solo, ano mo ni, ano mo ni. O kos owa pea, foi fude whāno a kakato au bito pea e waka o tape, ai uta me whiduani. Ko foi makehe anga ia, o foi ngāwe ni, wau le kautahae au. Pakautu ia ia, o di beka u mai kautahe e, le penau whelame, mai nau whangiutami ai. Kange kono o tāno kono whai, ko tana te fito ulo tata be tonga mo o si ai be fe kondena make ia a tonga eta kondena make ia a baba o eta me foi tiriva be kone ngai funo on go famatala o digo e futa po ki lahi au pito ia pe ko lava i pe utala ko vinga ko me tare ne ma kondena u ma baba o e fude fanoa me maina ne tolu me ai Ko digo ilo be ka mai wa wa na tari ta. O pa mo te ala tu ko ni ko mbala ina ma do na te ala tu ni. Mo ko de na ta wa bi wa. Ko di solo futa pa la ya. O le nga ke be ku la de ko de na wa be. Ka ko ta no a ina ka ke fai no ai e fa ka ni de o fa ai be o fe na ka nga e nga we ko no fai. Ko ma hu ina ya u ta ka ta o be ma do ri mo ngai pa ka ta. Ya ka ta hai fu mama fe pau mau mi ta ta ko do be ka ko tu ko inga be ta o ilo ila ya ki ka ta han ko fa ka ne ka to la ko mai na ke no toru e fa ga ti sema e ku ke ilo to be ke fa ka to bi fa do ya ni pa ya o be ke kismasi pa te fa ya si o ai ke ta fo ka ko ne tu ya u fo no ana mini o ya ka fo nga ka to be ai Pau kai be ke toro tau ke te tama tambi wiringa toni pau te ar whamau inga tane ngā neuta. Ia tai mini tama tambi tauranga. O tarange mu whamure monu ke be whafofonga. Mu o pe ki ai hapi me me tanga duko me api. Ko me mo whai ko te kanga tonu at o tanaki me uta mona wa. Ko tu ngā uta e whafofonga tai mini sorvesa. Ma no pito se misi pe koe Ngau e mahu inga ia kulawa whakahoko he kautaha, pia koe ngongo le ia kulawa tuku atu ki ka inga ke nau wakai kia i he whakalakalaka pe moe tupule kina o hoko ki he business i koe ni ki kautaha koe ni ko tawa taina freight. Ko au ko kautaha lahi eni tainimi ko ni ko au no ave ho container e tahataha ki he whafolau atu ki wawau ko e fu ngau e lahi ia whakahoko ko ia whea mono whetuku mai au ta. Ka tātou te whito ke katola ko mea ia ku mahu inga au whito ke kakai. Ki nā tolu kou te ke nā iloi ai fo i ofa koe ni whai atu ka tingi mō tolu. Katola e tolu ki he whamiri te ke lava ave tai tō tongi ki tonga i he kautaha koe taua taina freight. Pea koe tale ki tā pēne kuma polokalama he ahoni, tale ki tā pūre kautaha. Se misi ka te aiha mea kehe ke whakaosi mai ake tā polokalama ki mo ke tā māwai ahoni. Pea ku whamalo atu i he whainga maare ahoni ka ke whaosi mai ake ka pau te aha mea ke o ku ke manatu i hake ke whaosi ke wakai mai ke ai kāinga. Whamalo rai atu, soro. E mau whanga maare pea ku whamalo atu ke kāinga tonga tō pēku mu whanonga e polokalama koe ni e whiwhia rai mone tā polokalama koe ku telefoni koe taimi niu whawaha blau se koni beni tatangi ana e. Koi. Na o vai lai e ta programa te be tama da telefoni. Koi. Na o fie lai ai. Ko tu de uroto be ke ki update be foi waka ko ni tatara no ke ai. Koi. Na ku famana be mu tolo ko be na ave mu waka uta ko neto alu. Te tau fai foi tonga u ka au. Pe ko baba u e ao fulu ke atawa, pe time tau e tawa ya. Waka ko ni tau hanga ki ai ki ti sema ke Christmas ki tonga. O whamarata pe tau tāpuni a hongo furu. Ia, o whamarata ni ki Wellingtoni, a hoa ko i hena i Wellingtoni mo rewini. I Kisponi, a honima.
Pako tui ko ne kakato mai toi pea tauranga mo a roto lua pea mo Hamilton. O tui te toki mareia tu pe o ngoni te patapuni waka prelu. Kage o whaampe ko a hongo furu ko ti sema e tapuni ke ta wako ia. Ta tau pe ko tēnā moa me ice alu o toa pea ia. Ko ki ngongo pe taha ke tau kainga mi wawau. Ko tui pe ko tui tai mini ko waka koe nai whrau ki wawau. Ko ne whrau wha osia pēna aina tau atu. Ko ne a pe waka ko ia. I kai ke te whrau o tia taim te pire to tonu kai waka. Ko tui ko ngongo koe ni pe ko mau ia. Mau ko ngongo pe ko mau e kau taha waka koe ni ana tolu ai waka koe ni ko tara noa kei. Ka ko taim ta tau pe ko waka koe ni e liliu lewa waka koe ti sema. E aru lewa lilio ua o ne whetonge waka koe ni Alan Chef. O ia ko tū koe na wawau, te tau toki waka hanga tonu pe tā puni ki haua waro ti sema. Paka fui taim te pire to tonu e waka ki wawau. O toki tau pe waka e koe ia e uke whaasko o sa muhari. Kai rewa ko tua koe taim ini wawau, au whiawe au mea ki wawau. Te tau whoki rewa ke whonga mutua na tau ngai aki. Te tau kawiuta pe tonga. Whawhrawat ki wawau ka rewa ke au ke whaaso ti sema ke tau waka hoko ko ia. Ko whamanata pe mea ia. Ta tau pe ki aisi moa. Lama le rei po aru tonga. Tau whawhrawa pe ke hoko. Ki wawala. Ko me koe whonga motua pe na tau ngai aki. Te tau whoki rewa ke kamata pe waka koe nen ko tāno ka pune o furu. Ka whiawe au ki aisi turi e wike uraki o Sanuari. E mau i wawa. E wike uraki. Wike lotu, e mahu iai. Ta tau pe mo e uta moa, au ke te ea o uta na e te mahu e awe ai, e ke ilawa pe mo ea whao ki wawau e uke raki tō Sanuari. E taim te tau pe ko tui ko e, me me tau e kau tahani ko tui pe uke la vei, tua sila o mau iai. Ika nima e whea pen mo, i o tau uhu, i e kona pe Quay Southford me whea pen, o mau tū pe tuli ki ai. O di la imisi na da, about the whanonga mai hala wani. Sio me pio o tua, o di o talo pu ma raiva tane nai, ua i whika telefoni o te whewhetu taki mai, e no wataha, ua no taha, fitu nima tolu fitu, whika ia pu o te whema o te ki a o uta, o a mea o whemao, o di te whetu taki mai te whakakato a te whemao, e whamaloa kaya tonga, e whangamari e tau, ki taino logo ni tau whesofake e programan o whake tau ki ina ngoro tua me whaafioke te tau Christmasi o wharai mengi e to o hoini me whaafonga ana e i programa wani tau rabi ai pia raba ai ke whai ai te atak o tau whetutaki ai o whamaloa e so Malo e mawhanga maria. Malo pito e se mista taina ko mo toki mea mai ke proklama o atu me ka taha tau taina freight. Ko e whamanato pe ngā whika ki wawau ka pana awe hau taki ai pe te maua mea kai i noke māsila te ke tu taki ai walu whātolu, whāwalu, whāua. Te pau ke te mau e mai hau mea kai aisi pe mi tomatapu te ke tu taki anakata i fitu taha ni maono hiva nima. Ka pau ka hau taku ke awe ki tomatapu i he kautaha koe tau taina freight, te ke whetu taki ki a tō kase ka fusi i he fitu tolu, nima walu ono tolu. I ngai whakaiki ko toa pē ngai taranoa koni whahoka te whatani pia mo se mista o taina, te ke lau ka telefoni ki ai i he noa ua taha, ua no taha, fitu nima, tolu fitu, pe te ke au tonu hake pē ki o tahuhu na fu i a te lahi ai i whika nima o Fairbairn Road i o tahuhu. Ko e lau e ta proklama ke auni, malo pito ho mo mea mai, malo pito servisi, ta toki whiro waki, o hobe ke lene rei e penga aue mo te tupule kina, i toi ngai tūni ti o e whaita tongi e taun mo e ngai tau ka hoko mai. Ka tau mawai ai, ta toki whiro waki i hoko e wha, pia mo e proklama puru tausa mi Amerika i hoko e wha, malo pito tua whaitu. Ko e ongo le rei e nia pe mi he kautaha a veuta ki tonga tapu pea mo wawau ko e tau ataina freight. Tainga tonga o loto Aotearoa.
O ku fia mo loto mawhana mape, a e tau ataina freight, ke whai whatongia maau i ho Avelta ka hoko ki tonga tapu pe mawawai. Hangai ko ha awe hau container, pasi, lori, caterpillar, pe ko whahinga mea leo le pe, iha whahinga saisi pe. Awa katola, talamu, puha, nau whare, aisi, pe ko whahinga nau langa pe. Ko e tau ataina freight pe taha, tene lava ke ne whakatau ataina i koe aki hatotongi, mātu ak whakatu i mau. O ki kai ngata he mau Avelta ki tonga, ka au mau toe o mai foki ma container mea kai aisi, tuko taha i he mahina ko toa pe me baba, pea mo tonga tapu foki. Ok, hoko atu pe foki e mau ave, ta e totongi ho katola ki tonga, pea mo baba. Pea o paanga pe whaafe walungeau, a e mau container ki baba, i Novema pea mo December. Pe aku malawa ke mau deliver tu hawhainga puha pe, i hawhainga lalahi pe. Pe ka pau o ke whea mau talamu kaume, o ku te whia laka ka koe talamu he. Te mau deliver tu pe hao puha, pe talamu ki ho api, ke whao whia maalia i ho uta, te mau toe pick up o. Oua na ke whakaukau, ko ha aku talai hanga mai. Ka ke hao tonu mai mua o ke ki ahi e mau service. Pau, ofa, whia tokoni, pe a loto i whatawhata mawhani. Whetō taki mai lewa, i he whika telefoni noa ua taha, ua ono taha, fitu nima tolu fitu. O lea kia se misi tawatai. Pete ke au tono mai be kia mau ia te i he whika nima, Fairburn Road, i Otahuhu. I he tau ataina freight.